आज 31st July के चांगवे खनाव जिमिक शोंग सादले church na lockdown na tam hili online kacha YouTube video kala audio ina Sunday li sermon kala weekdays li daily devotion jiho khami hi kachang mati kala jimisho sho kathum thang ka shungai re Verena Gajon Kami kala Board of Deacons Ishi Church staff kala ngasono ping kataina la Gajon Kami mangaina hi kathawat manga hi sagashapna Krano ping kala ngasono ping nathumna Vere lili shida kala Tangkhul no Chennai lipam da khlai ping li le shida atam khui shok da Vere witui lungtum lagaina ka satsang khami wang ningshi laghaira Vere na thumli matai me da somi jingrano Tamil Nadu li 31st August ina dangda lockdown extend salwaira achuwi kichang hiliba church ministry activity kathar introduce sakhwai ishi staff na machokaira Sunday worship YouTube with Truena Labor Pamra Kala Saturday prayer meeting Labor Pamra Weekdays li Bible study Youth Wiaka Kala Merit Pingwi Kobal Pingwi Taaka da Lemira Youth wi hi Oja Ningringam Issue Home Evangelist na Samira Shimban Khai Pingwi hi Oja Khebam Issue Home Evangelist na Samira Ida the group khani khaida khle hi number adjustment sak phai wangne chimik show ga cha ji hangmi ra sar na thumna cooperation mi khwai appeal sadale kala Chennai li kapam no ping mang maning la shimwak ka ta khnai li pam da khle ping sai ko rna la shuru ko khui milo te khamataya vivrajina mikumo ithumni kashema damsran awi sakrin khilaka awi sakri khilaka sheme chiwi wangina mikumo ithumhi virawi tek khamateji mataka khaiji sashok ngaiwi samphang ngaiwi rgachangchi lechingi dhange Morega punga ajila tek khmade wat sak wang da kachik tha wat sak tek made rakla mata khakrakla da phasawi ning chang mikwi khangyam ningwi khangyam salaga hotna ye je vivrane thumsai ko rui mirinni mata khak hai ot sangai kala ithum sai ko rang mata khak hai plan liye Itumna 1 Peter chapter 2 verse 9 liga ba damsran kha nathum kapangkhui ga hai miyur ungnau sherve kathar yur varewi mipingna tang khamang wi aina kohorli thanchok ta awi matakha ka hai kohorji hashok khwai nathumli hoga khuina itumwi manglawe amikchi rak sasigja itum raklaga ringsigja itum miren hing te hangaura itum ringai me kharaura kala itum wi mirin pangshapla shok me kharaura vivrana itum li thang jidawi mata ka khaya plan je jithenga ye kamrakli itum na seyak sadam stranjli itum ining changji Rana mashami thuye khamong mushomi thuye da itum shangwi khaile ye jiwi ga khlata rana itum li phami khar gaja madak khak me khar gaja o chami ngai ni da itum na khui yi gi ne rana itum mirinli masa ga bai o chakhmi ji hi awiring phane gaja rirawi awa ming madak khak haila hobo pame kala anamata kak hai otsai iliving sotnaw akana
awi shok hai mirin mi kharjan hang theye a hi rali ke theye yaronak ne ashai hila sia ka sa pangla ka hai ayak ne dange yaron ba hi awi class hi tight salago kita class ka ba wi lair ka pa we assignment we chiwi wangina bible ka pa sia ka sa rali khangnai hi suidaw we dange thangka a hi ke chot la chot now kala tengi zat chila ka zauda awi room liung zang ha ma thei thui dang chena awi so taw khni yaw thui rai dang kang so taw khni jila visit sa kham si mi meaning ne dang ka ling ho ali hol ga mang hui la ke na room li zang yang yana a hi unconscious salaga even ashig zat bal sin dang da ngasam mai lagali sai dang chena to sot bakhni jin hospital likhi walaga resuscitate salaga ICU li kathumati dang hailaga chuithili ringungra sai dang ena ingsot pa jen hange usually I khamong shung laga pitching ta I katha da khamong mu shung thugle jile imthei ni I khamong mu shungai sa sig jeba ingsot pakhni ji I room lim jangmra I theere ta I didn't know what was happening what God was doing the chiwi atam jili khira shok hai kle rana khisau kle ji imthei mane dang Ephesians 3:20-21 ni pa ka na thumai longli pangshap na ot sami dale ithum na gahangli kala ka phaningli lang me kharda ngaran khame ajili church we alungli la Christa Jeshui alungli la thot kejida mashmanda vere tek mate chingrano ne vivrana ithum na machuk da clay ithum na phaning da clay ithum na matui da clay chili lang me kharda ithum yu wang ot sami da le jine Rirawi le shi jina ithum na worldly hak me ye Riraw pangshap jina ithum na phaning da clay li hak me ye kyu wang kla jilaga Rirawi le shi ha makup mane Riraw pangshap hiwa makup mane Rirana na yu wang sami da clay hi ithum phap madar lak mre he is actively powerful he is actively working for us Riraina pangshap le lak ke ne thumwang ot sami da clay ne ithum ju wangena Rirana thumwang sami da clay je thum phap madar lak mane mathair lak mane ithum na Riraw pangshap li teu da khwer kha ithum mangla tharali ukhnang sak ta khleine ithum Riraw pangshap chi thum na kharap ka hai tha ne Riraw pangshap chi thum na kharabai da khleine chi wangai na ithum mui manglawi amik chi rak laga ithum mui mirinle Rirana madak khak khai ochami phai wang ithum siasa se Rana ithum lim tak khak khai ochami phai wang ithum shik sang leise Rana so mirano